Haga jingle kai Bundesliga hapring ke Bayern Munich Persia ke Leverkusen. Apa pai syakani ke jingle kai ke Bayern Munich kala Joshua ban ki jar nengkong tang haga minit ke bahnyau lengbau player bekensau jongkah u Harry Kane. Henry haga minit ke ba ar peusau ke Leverkusen kala yo ban tap ye gol penya khai lengbau u Grimaldo. Bad hadu bukut ke kala step baru ar tadi genhun kiyo marshigol. Bad haga kela minit kata haga minit ke beprapen reu ke Bayern Munich kala yo yang mentap ye gol pentam lengba o Goretzka. Henry Hashwa berkut ke jingle kai kata haga minit ke bekendai peu plus sau lengba ke penalti bala kenjat dau Palacios ke Leverkusen kala yo mentap ye gol penya khai. Bad hadu bukut ke jingle kai baru ar tadi genhun kia khai damar ar gol. Haga jingle kai League 1 hapring ke PSG Persia ika nice. Aba pai syak dengan jingle kai ka nice kala Joshua berki jar ningkong tang haga minit ke ba arp way lengbau Mofi. Henry tang hadin pra minit kata haga minit ke ba arp kundai ke PSG kala yo bentap ye ke gol penya kai lengbau orang ile kai bekensai jongka u Mbappe. Bad hadu bukut ke kala step baru art lagi kenhun kia kai de marshi gol. Haga kala minit saisin ka nice kala yo yang bentap ye ke gol pentam lengbau u Laborde. Kata haga minit ke basan peulai minit ke ban riu peu pra ka nice kala yo yang mentap ye ke gol ke balai lengba Mofi bat kani ka deru ke gol ke ba ar ke jong u haga ni ke jingle kai pada Hashwa ben kot ka jingle kai kata haga minit ke ba prap nyau u Mbappe la yo mentap ye ke gol ke ba ar na ke benta ke PSG. Henry kini ki ar gol jong u Mbappe ki klem la ben job ye ke PSG haga ba ka nice kala la ben lim ye ke PSG ka ba yele kai halaying da ar la ka wei. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ke kenhun u Neymar ke Al Hilal Persia ke Al Riyadh. Bad kani ke jingle kai ke beningkong jong Neymar na kani ke klub Al Hilal. Henry u klub ni madan nadu basdang jong ke jingle kai. Aba pai syakani ke jingle kai haga kela step ke Al Hilal kala yo bet ki jar nengkong lengba ke penalti bala kenjat do Mitrovic haga minit ke ba live pro. Pada Shwa benkon ke kela step kata haga minit ke ba sau peusan plus sau ke Al Hilal kala yo yang mentap ye ke gol ke ba ar lengbau Al Sharani. Bada haga kelamit ke Al Hilal kala seimadan yau Neymar ubade urang ilekai bekensai ujoka kata haga minit ke ban riu peu sau. Batang hadin sau minit ke jingmi madan jong Neymar kata haga minit ke ban riu peu pra ke Al Hilal kala yo bencep ye ke gol ke balai lengbau Nasser. Bada haga minit ke ba pra peulai ke Al Hilal kala yo yang bencep ye ke gol ke basau lengbau Malcolm bar Yakobo lai rapen pu dau Neymar. Barkani ke asis ke badengkong jong Neymar na benta ke klub Al Hilal. Bad haga minit ke baprap nyau ke Al Hilal kala yo yang mentap ye ke gol ke basan lengba ke penalti bala kenjat dau Al Tausari. Bad haga additional minit kata haga minit ke bekendai peu plusan ke Al Hilal kala yo mentap ye ke gol ke ban riu. Bad saisin ya ke gol la yo yang mentap dau Al Tausari. Bad Hashwa berkut ke jingle kai kata haga minit ke bekendai peu plusan riu ke Al Riyadh kala yo mentap ye ke shigol jongka haga ni ke jingle kai. Bad hadu bukut ke jingle kai ke Al Hilal kalala berlim ya ke Al Riyadh dan riu lakawai. Haga ba kala yo bantep adu saugol tang haga kelamit hadin ke jingmi madan jong Neymar. Bad leng ba ke jing job ke Al Hilal kala kiu biang sya ke kerdan ke bah kli du jong ke mi ye ken point.